ngiyabingelela-ke futhi igama lami uSicelo khowane eHladem, kodwa abantu abaningi bangazi ukuthi ngwaZulu eMsinga ngokuthi kusekhaya koma la ngikhulele khona vele. Okusho ukuthi mangicacisa nje ngendaba yami yokuthi ushembe mina ngambona kanjani. Ngambona bengisahlala ekhaya. Manje ngihlala ekhaya. Okusho nje ngelinye ilanga ngabe ngayiphupha nje ebusuku enganje umuntu ofikayo mhlawumbe osesebenza kanje ngangasebenzi ngangisayihlalele ekhaya. Ngiyiphupha njengomuntu osebenza. Mangifika engathi isikhwama sami mangisivula ngathi ngiphethe isikhwama, mangisivula isikhwama bese kuphuma inyoka emhlophe enhle. Ngithi ngiyayibamba leyo nyoka leyo ingiphunyuke yazi yawungena kwelinye idamu elinemhlanga elikhulu engingalazi. Hayi kudlule lokho. Emva kwalokho kuthi ensukwini sekufika umkhulu. eGoli ngalo langa ngazi, nasemzini wasekuthuthukeni futhi angazi. Makufika umkhulu uthi umkhulu asambe ngiyokukhombisa la kumele ubhabhadiswe khona. Nampela sinqamlele sesiqhamuka edamini leli lasekuthuthukeni leli elikhulu nje leli. Nakhona masiqhamuka ngale ngemumva. Masiqhamuka ngale ngemumva usethi umkhulu ahamba omalapha eduze kwamanzi. Ngime lapha esekweni. Mangimlapha bese kuqhamuka inyoka yakhona. Iqhamuka nje iyahleka ngathi umuntu, kodwa mangithi ngiyabheka inyoka emhlophe inamachafaza amancane amnyama kodwa nje imhlophe inhle. Athi umkhulu-ke uye umnikazi wesiziba ke lozokubhabhadisa. Ifike ngibambe le nyoka ingene nami iyojika le iphinde ibuye. Uma ifika la ifike yangidedela-ke bese ethi umkhulu ayasihambe-ke kusubhabhadisiwe. Hhayi ngihambe. Uma ngihamba-ke lapho siphindele emuva nomkhulu kuze kufike isikhathi-ke sokuthi manje sekumele ngiye eGoli ngiyofuna umsebenzi. Hhayi uma ngifika-ke eGoli-ke ngiyoyifunela umsebenzi, hhayi bese ngoba umuntu ithempeli lokuqala engaqala ukulazi leli lasesandanezwe lapha eDorfontein eJozi. Ngibe nje umuntu onokuye yonikela enikela. Hhayi ngelinye ilanga ngithi ngilele ebusuku kufika umkhulu ozalo baba. Athi wena mfana why mawungena lapha aqala abuza ukuthi leya ndawo leyo ubani wakukhombisa indawo enhle kangaka. Ngithi nayi ngiyibonele nje mkhulu. Ethi pho indaba wena mawungena lapha thina ushiya ngaphandle. Ngithi mkhulu hayi lapha kunqatshelwe umuntu lapha wonke umuntu uyangena. Wathi cha phela mfana mozala uyathanda ukuthi nathi singene. Ngathi naye ngiyathanda mkhulu ukuthi ngene. Wathi uyayibona lezi ngubo abayigqokile ezimhlophe. Ngathi naye ngiyayibona. Wathi hamba othenga leya ngubo-ke uyigqoke. Uma wagqoka leya ngubo nathi indlela esongena ngayo-ke laphana ngaphakathi. Ngithi nawe mkhulu anginayo imali yokuthenga. Wathi wenziwa yini? Ngathi phela mkhulu angisebenzi. Wathi uma ukuthi nginikeza umsebenzi uzoyithenga leya ngubo. Ngathi naye mkhulu ngizoyithenga. Nangampela befike nje ngelinye ilanga bengihlala nje nenye igenge nje singontanga nje sibancane sonke. Ngelinye ilanga befike-ke ebusuku ngilele bebuze-ke bethi hayi wemfana uhlala phakathi kwamuphi la phakathi kwale mkhukhu le. Ngibakhombisa umkhukhu wrong yabo. Hhayi bese beyabuza-ke umsebenzi uwutholile. Ngithi naye angawutholi. Hhayi behambe bobona le ndawo engihlala kiyo bephinde beze kimi bese ethi sesiyibonile-ke le ndawo uhlala kiyo. Bafike ebusuku ngephupho ngilele sebethi siphelezele-ke mfana sesiyahamba. Bengihlala lapha elokhunjini eDelmo lapha eNight. Sebethi siphelezele-ke mfana. Hhayi ngibaphelezele-ke indaba yomsebenzi abasayikhuluma. Sanje masifika esiporweni bawujampa isiporo bahamba phambili mina ngihamba emva kwabo. Ngathi nje mangithi ngiyajampa isiporo wajika ngekhulu ijubane umkhulu wafika wabamba unyawo lami waliphinisele emuva. Wathi mfana uma kwajampa lesiporo lesi angeke usaphindele emhlabeni. Wathi mana lapho usengikhohlisa ngicishe ngahamba nomsebenzi wakho. Khangeza. Nampela ngikhangeza awujikijele kube ngathi nento engiyibambayo kodwa uma ngivula isandla angiboni lutho. Yini kanti lento engiyibambile? Hhayi
ngotholeka umsebenzi nguthola umsebenzi onjalo bangiqeda thola umsebenzi bese ngiyayithenga ke leyo ngubo leyo kuleso sikhathi bekusenalowo mkhuba lokunje uma wesontweni uyayithenga ingubo ungenele esontweni uyobhabhadiswa ngaleso sikhathi okusuthanda ngaso. Hayi nangempela-ke ngiyithenga ingubo ngihambise kumshumayeli umkhabela ngaleso sikhathi kwakusesewumphathi ngihambise kuye afika hayi khulekele nganginomunye umfo sasibabili hayi khulekele bese kuthi ebusuku mangilele ngiphupha nje ngihamba kwenye indawo engathi namawa kodwa kunamanzi la ngabe kugeleza khona amanzi kunodaka lolu ongalazi kodwa kunomuntu olapho odakeni. Hayi lo muntu ngigcine sengimbonele eduzane ugqoke kahle mangidawo engabela kwabantu lakhe ehlelele kanti liyangibuka nalo bese lithi hawu mntanami ngicela uzongikhipha la odakeni. Ngalo la bengiqeda kuthenga umnazaretha ngabhabhadiswa ngithi nami ufuna ukuthi ngibishe lapho odakeni lathi phela wena sekubonile wena usune ingubo emhlophe wena angeke usabisha kulolu daka lolu. Ngithi nayi ngiyasaba base ngibisha la ngizokhishwa ubani mina. Lethi noma ungalula isandla kwena isandla sakho ngoba unomnazaretha siyaluleka kukho la singafiki khona. Hayi nangempela ngisilula isandla sami mangisilula isandla sami sihambe isandla sami size sifike la ekhona mangumbamba nje aphume kalula nje odakeni. Mayiphuma la odakeni abonge leli khehla libonge lithi kodwa mntanami bengabona ubani ngaphandle kwakho. Mangiliqeda liphuma lapha nodakeni bese kuyakhanya ngapha ngezansi ilanga engathi njengoba kusokuphuma ilanga kuseni. Leli langa lisondele engathi lisondela ngakule ndawo esikile libonge leli khehla leli lithi ndithe lonke udaka lolu phethe udondo loluhle bonge la phakathi nendawo elangeni la kuvule kuvesana kwakhanya ilanga bese kuvule kumnyango lapho lihambe leli khehla lize lingene phakathi. Ngosuku olulandelayo sengiphupha-ke ngempela umkhulu lo ngimazi leli khehla leli bengalazi kodwa kusho ukuthi omkhulu laba abadala-ke ngabazi. Ngosuku olulandelayo sengibona umkhulu ozala ubaba nobaba engathi futhi ngiyongena ethempelini ngoba ingoba bengisanda kuyithenga lezo nsuku. Ubaba ubambelele kimi babambelela kulo mnazaretha ogqoke yimi. Umkhulu ubambelele kubaba bese amanye-ke amakhahla ayifaka amabheshu nelinye libambelele kini nelinye libambelele kwelinye ukuhadiyana nje intende noma uyibambelele kuno noma uyibambelele komunye. Mina ngaleso sikhathi sengihleli phansi ethempelini kodwa lona boni lokhu bengenile baningi ngaleso sikhathi umkhulu lokho engincenga kethi umkhulu ngesikhathi ingubo engakayithengi elokho engincenga ngayo le ngubo lethu ethi uyabona uma usunale ngubo le noma ufuna ini sizokunika thina uyabona. Hayi kuqhubeke-ke lapho qhubeka isikhathi emva kwalokho-ke bese kufika isikhathi sokuthi kumele ngiyobhabhadiswa ngibe nethikithi. Hayi ngihambe-ke ngiyobhabhadiswa ngaleyo langa ngibhabhadiswe nini cishe beku-2017 February. Hayi ngihambe-ke ngiyobhabhadiswa-ke uma ngibhabhadiswa lapho hayi izinto zami emva kwalokho zibe manqekinqeki nje kube nzima nje kanti nganginethemba ukuthi hayi nabantu bayasho ukuthi hayi masubhabhadisile izinto hayi ziyokuhambela kahle. Hayi mangiqeda ukubhabhadiswa lapha hayi kube nzima nje. Hayi ngelinye ilanga ngithwala icala lomunye umfo owenza iphutha kwathi hayi yimi umuntu owenze lelo phutha lelo uyabo kathiwa yimi umuntu hayi ngaxoshwa kuleyo site leyo. Mangiqeda kuxoshwa kuleyo site hayi ngiyibona ukuthi hayi man
Why ngiqeda ukukhetha ukubhabhadiswa laphana izinto zami nje seyihamba nje ukuthanda kwazo seziyahlupha. Hayi ngithi mina into ezongisiza vele ukuthi ngiyiqedele i-stress, ngiyibhemele, ngiyiphindele nasetshwaleni. Hayi nangempela-ke ngiyibhemele, ngiyiphuzelela ngathi nje ibhodlela lesiminofu ngayiphuzela lona. Ugwayeka-ke into ebisihlezi ikhona ngempela-ke lapha endlini. Esontweni kodwa ngiye ngaleso sikhathi mhlazana ngithandile. Kungasekho nje lokho kujabula ukuthi kusasa isabatha kumele ngisontweni. Kodwa nje inhloso yami nje ukuthi ngangifuna ukuya enkosini ngiyoyichazela. Ngangifuna ukuyichazela. Hayi kuthe nini bekunini kambe? Bekunini? Okuthe beku-2018 ya 2018 singakhumbula 2018 kwakuzofika inkosi lapho bekunini beku-February izofika le ekuthuthukeni. Uma izofika ekuthuthukeni bese sishomana-ke nomuntu wangubani apha emsini osonta yena emaqhaweni leSoweto. Uma isonta lapho bese sifoma ukuthi mashayise emsebenzini asisayi endlini sesiya le enkosini le ekuthuthukeni. Lento lesikhuluma nawo semsebenzini senginalokho ukuthi hayi mangishayisa namhlanje ekseni ngiyowasha uNazaretha wami angisaphindele endlini. Mangishayisa emsebenzini sengiyale enkosini. Hayi nangempela-ke uma ngiqeda kushayisa ngalo langa ngijahe nje ukuthi ngoba kade ngisebenza ebusuku ukuthi ngiyowasha uNazaretha wami. Emva kwalokho-ke bese ngenzela ukuhamba nawo kusasa ngihambe ngenkosini. Hayi okulandela uma ngishayisa ekuseni uma ngishayisa ekuseni ngehla kahle esitimela lapha eGenestin. Uma ngehla lapho siyahamba nje siba u-5 siyalandelana. Sakhuluma indaba kaShembe njalo. Siyalandelana i-pavement labo mogudla la eduze komgwaqo. Phambi kwethu kumuhlanye ngathi khona limlindile lokho eliqalaza nje. Lemdluliso oyedwa ngathi lemdluliso amehla la wasukile kimi. Ngisondele kakhulu mina kulo ngimlandelayo ngoba sasilandelana. Liphinde limdlulise nalo. Thema eqeda kudlula lo ngimlandelayo lasezuma phana endlela. Lathi yamfana yaze yadibana namhlanje. Lento yenza uyenzelani? Ngathi mina ngenzeni? Lathi ngithi lento yenza uyenzelani? Hayi ngathi mina yawungiyeke kanti. Hayi nabantu beze bebona eceleni ukuthi hayibonanga umuntu ezoshaya uhlanye ulenzeni. Libe lishintsha futhi ngaleso sikhathi. Libe lidiliza umgodla walo ubeke phansi. Malubeka phansi umgodla yabona induku yesambrela masesidala siyahlubuka kusale lokho kuyinduku kuphela. Ithathe lokho kuyinduku-ke lokho ikudonsa kwalapha esikhwameni. Ithi ngithi lento yenza wenzelana. Hayi ngibona ukuthi yabona lo muntu uzongishaya futhi angibulale lo. Hayi ngithi ngizama ukuzehlisa ngithukile futhi. Lisonde eduze kwami lungithi sika ikhanda. Lithi ngelinye ilanga ngokushaya ngeke ngusikazi yeso. Ngelinye ilanga ngokushaya. Hayi sengiphindele endlini. Sengiyendlini-ke vele. Hayi mangifika ekuseni benginokuthi mangibuye emsebenzini nje ngizenzele itiye. Ngoba ekuseni mhlawumbe ukuthi kuyabandabana ngifuna ukulala ngifudumele. Ngawo langa nje ngifusana ngingene ngubeni ngiyilalele. Awuphelanga 5 minutes eminyango angivalile ngangena ngavala. Awuphelanga 5 minutes ngizwe umuntu onokhaya eminyango ngisephushweni ngilele bangene futhi abantu umnyango wami uqinile ngiyazola abantu bawuphusha umnyango. Mangithi ngiyabheka umkhulu phela lo ozala ubaba ugqoka umNazaretha wami. Mangithi ngibheka lapha newodrophini yami hayi umNazaretha wami awukho yilo ogqoka umkhulu. Emva kamkhulu bese ngena inkosi umqalo wendlela. Babengena umkhulu ezomala ngasekhanda lami. Inkosi umqalo wendlela imile phansi nombhede. Ithi yamfana
angithi wena uthe uhlanya lodibane nalo wathi bengesilona uhlanya lodibane nalo yezo bekuyimi kahle kahle bengimele ngixaphe ngakuyeka lathi ubani wakufundisa utshwala ngathi mina akekho ubani wakufundisa ugwayi ngathi mina akekho pho ubhemelana ngathi mina ngibhemi uphuzelana ngathi mina ayangiphuzi lathi awuphuzi ngathi mina lathi okay njengamanje nami ngizothatha okwami ngiyahamba ngizothatha umphefumulo wami ngiyowubuyisela la engawuthatha khona ngoba uma ngizokushiya unje uzosukwenza into ey'nkulu kodwa uma sekufika isikhathi sokuthi ngikulande ungabisabana ndawo lapha nofike lapho usungcolile angifuni mina umuntu ofike lapho esangcolile kodwa esabizwa ngegama lami la emhlabeni ngcono ngithatha usesemanje ungakangcoli ngiyazi ukuthi ngizokugeza mina ngoba usungcole kakhulu ngeke ngikugeze mina hayi ngibone mina ukuthi umkhulu futhi khona nomkhulu la endlini umkhulu lo muntu lo ufuna ukungisafi lo muntu lo mnazaretha lo inkosi egqokayo inkosi umqalo wendlela lo ngathi unjani ubrown or umnyama ngathi unayo into emhlophe la iseyifukeni la mkhulu yamnazaretha akuveli ngisho unyawo mkhulu kakhulu nala engalweni la inengalo ezinkulu yamnazaretha le ezinkulu kakhulu athi okay asami angithi uyaphika ukuthi uyabhema la eta sami masamba siphume lapha endlini engihlala khona ungithatha kanombhede mina ngizama ukuvusa ikhanda akusavukeki la embhedeni ngithi ngizama ukuvusa ikhanda hayi akusavukeki manje sengiboshe izandla ngapha nangapha umzimba usuqinela embhedeni sengilalele yonke into eshiwo kimi mina ngisakhona ukuthi ngifesane nabo kahle yonke into ngikhuluma ngoba ngilele hayi mangithi ngiyaqalaza eceleni hayibo nathi indlami ngishiya phansi manje sengibona iroof yothayela lapha phezulu siphakama mase yaphezulu ingabe ngisabona nokuthi sikuphike lapha afika ngifake kwenye indlu encane nje ekaleke umbhedo wami longilala kiwo afika ngikhombisela enye ibhodlela lesimini mfethu ubani ayiphuza leli bhodlela hayi ngaqala ngabona ukuthi hayi ngathi kuyashuba ngempela isimo la yimi vele ngade ngiphuza lelo bhodlela lelo wathatha iy'tiksi zogwayi lokho kokugcina lokho okula ngemuva uma qeda kubhema nezinto zementshisi engangishisa ngazo ethi ubani wayishisa la hayi esikhundleni ngabe ngiyavuma ngaqala-ke mina ngaxolisa ngathi nayi ngiyaxolisa wathi kodwa ngathi usulate kumele uxolise ngesikhathi ngingena lapha endlini kule ndlu le bese kuba qhamuka nje intuthu engayazi eyifu ifike ngichile ngithi mina ngicela ningikhiphe kule ntuthu le iyangichila ethi ichila kanjani ngoba intuthu yakho uthi yabona intuthu yakho oyikhandela yona wathi wocabanga ukuthi iye kuphi le ntuthu la ngoba yayibona la ikulinde khona ize kumnikazi wayo angithi woyikhipha ize kumnikazi wayo ke le ntuthu le ingichile ngibona ukuthi kungishubele ngempela-ke manje aphinda ngiphinzele phansi kule ndlu le engihlala ngima ngithi ngiyabona ukuthi ngisendlini yami-ke la bese esondele eduze kwami enjengamanje ngizowuthatha umphefumulo wami ngikhathele uwe ngoba wenza izinto engathi mina ungazenzi wena ufuna ukuzenza ngenkani kusho inkosi umqalo wendlela isondele eduze kwami aqale manje umkhulu ozolo baba ayothi inkosi aphakamise izandla ukuthi uyasalutha njengomuntu osuke exolisa yabo naso isikhathi ngithi ngizama ukunyakaza ukuthi ngisusa inkosi umqalo wendlela eduze kwami yona iyasondela mayisondela ifike ngithi ngqi la embobeni zamakhala lezi kulento ephana nendawo ifike ibambe yona lento laphathi ekhaleni mayidonsa leyo nto leyo iphume nesidwedwe esimhlophe lesidwedwe esimhlophe siyantaza siyajayiva lesidwedwe kanti kwakumphefumulo wami loyo uma ngithi ngiyayimemeza izwa lisahambe alisekho ngithi ngiyazama ukuxwayiza akasakuxwayizeki
uthe Jeff wasuka eduze kwami. Uthe mayiselapha ngasemnyango. Wayesethi umkhulu ozalo baba ngicela umxolele Nkosi. Lapha nekhaya uye yedwa eNazaretha. Mongathi uthatha yena la emhlabeni. Akekho omunye futhi osala ngamuva phinda khona. Yayithulela nje inkosi yambheka. Wathi makuthiwa kuyenzeka ngifika la emhlabeni ngifica umoya wakho unukutshwala unukugwayi ngimenze njani ngoba mina bese ngisithatha isinqumo sokuthi ngizomlanda. Wathi umkhulu uzolandwa yithi. Yathi inkosi uzomlanda ngani ngoba sonke isona akasenzayo njengamanje mina ngizosibusela kini ngoba nalile mangithi ngihamba naye. Yathi inkosi wathi umkhulu ozalo baba sizomlanda ngenqola somfaka phansi kwalama truck lamakhulu awinqola. Wathi inqola mayithi inqola ngathi ziyavela nazo lezi nqola lezi wathi somfaka ngaphansi kwalama truck. Wathi noma masibona abantu bedubulana simthathe simfake phakathi nendawo abantu bengabe sabonana bebona yena bese bedubula yena. Wathi indlela elula nje mase besamfica ephuzile utshwala noma enokugwayi. Yathi inkosi umqalo wendlela yakhe icala lalo ngizolibeka kini. Kuthi yonke into errong akayenzayo ngizobuza kini ukuthi ngenze njani ngoba ninqabile mangithi ngihamba naye. Hayi bese sijikijela lesidwede lesijikijela sizongena la emakhaleni. Bese ngicoma ngibheka phezulu. Oh mayisijikijela uthe masizosijikijela wasuka umkhulu. Oh wangathi uyamlandela. Uthe mangathi uyamlandela wasijikijela lesidwede lesi. Sazongena la emakhaleni. Baphuma bathe mabeqeda kuphuma eminyango wabili. Ngase ngiyaphaphama. Eminyango angivalile kodwa ngapha eminyango kwase kuvuliwe. Ngayibuza ukuthi yibo abafike bavula. Kwaba ileyo ndaba nje eyangiqondanisa nenkosi umqalo wendlela. Ukubona kwami kushembeke lapho ngambona ngalowo langa. Ngiyabonga.